I dobrodošli u Minecraft epizodu kako naći Ender Dragonov portal. Znači kako naći Ender Dragonov portal. Samo malo, znači se ovako nebitno. Da kream, znači bit će 3 kreative mod. Znači lako je naći. To nije problem, znači naćemo. Samo dok učita samo malo. Ovdje još učitat više, evo ga. Samo malo. Stisnete E, dobro značenje to ovdje kao vatra i E je offender i onda znači kucate game mod 1 i onda letite, pošalje to, znači ide vamo. To će malo potrajati. U sljedećoj epizodi praviti portal Ender Dragona. To znači nije problem. Znači evo sad ćete vidjeti. Če gdje god bacite, ono ide tam gdje treba. I to jest, ode tam. Evo mi idemo prema tam. Ovo došlo i sada. To će sigurno potrajati jedno 5-6 minuta dok nađemo. Ajde. Vidite, znači to je to, mislim samo tražite, sad ćemo mi još malo, idemo brzo koliko možemo. Vidite, evo idemo, da dignete gore. Pričite. Idemo. Na čemu idemo? Idemo prema pijesku. Mislim. Što nema veze. Naravno, baš biti pjesaka i ne mora. Zar ne? Znači to može biti neđe ukopano, može biti neđe i u vodi. Sad pošto ja to ne znam gdje je tačno. Svi smo još našli. Nismo još našli. Ako je u vodi nema veze. Sam pratite, to je način. Pošto letite Ender Dragon, značite tako što će vam odmah dole vući, znači neće ni let gore, odmah će ići dole. I tu vam je Ender Dragon portal, lako je. Evo, pod zemlju pokopajte malo. Ako nije, onda plivajte, radite. Vidite da malo se poskreće. Tim prvo čem idemo uopšte. I onda se učitavamo, znači ne znam da li smo blizu. Sad ćete vidjeti. Ovo su daj mikrofon, ne vede. Evo još, tražimo. Znači na desni klik ispaljujete i evo. Malo me sad štekalo. Nema veze. Malo više. Dobro, još se nije učitala. Morat ćemo sačkat malo više. Uglavnom idemo prema dobrom smjeru, što je najbitnije.
ću čitati. Iću malo ovako da ubrzam. Sigurno ide vam pravo. Jer je ovo šuma rijetko kad mi vidiš šume. To vam je rijetko. Gdje u kuću otiće. Sad ispravlja, vidite. Samo pratite to i malo. Tu gdje ste, tu ste. Znači lako je naći Ender Dragon portal. I kad nađete, kad ga ubijete, ja mislim da ste onda završili igricu. Da je to to. Vidite, već smo našli, evo ga. Vidite, nigdje gore ne ide. Ipak je ovdje nije ni u pijesku, nego vidite, znači treba skopat. Evo vidite. Evo vidite gdje pada. Znači, tu je negdje, tu vidite. Vidite, tu je. Ćemo malo ovako kopat. Malo oko sebe prokopat, naravno. Tu je, valjda. Sam ko zna koliko duboko. Ovo je lava. Sam da zagradim, nisam znao da ima lava. Ovo je portal Ender. Samo da vidim, izgleda im ništa. Zašto? To i savjet. Vidite, ovo kada je neko pavljo. Možda pukne šta neki bilo. Vidite se morate to ugasiti. Neko slušao. Sad dobijem svijeću da se vidi će si svijećo. Znači tu smo mi smeta. Vidite, neko je. Eto, to je portal Ender Dragon. Sad na koju stranu, to ja ne znam. Vidite, ovo vam je negdje po portalu. Gdje su
gdje je otišao? Čirao me. Evo idem. Idem, ajde. Izgleda je nigdje. Niš moram ukopat na goru. Nije dobro našla. Ajde leti. Evo sad našla šta je ovo. Evo leti. Sad ću mi zaći gor. Gledanje tu tamo. Sad ću vidjeti gdje ide. Vidite samo da je tu negdje, ali je tu. Znači tu je negdje. Tu je negdje. Sad oko je ja bi trebao biti portal. Nije. Izgleda još dublje. A, evo ga portal, vidite. Portal. Sjelo tu. Evo, 2 minuta. Snimam, ajde. Znači još, evo Ender Dragonov portal, ljudi moji. Sad se udarim malo prije. Ajde, ostavi se. Vidjeti imate malo nešto. I tako to. Zastavljamo, idemo vam dole. Tako gori. Bio je nekad ovdje gdje četal, ne znam gdje. Ne vidite, uzmete ovo i sam stavite tu. Tu, vidi bre. Tu. I evo ga, Ender Dragonov portal. Evo to vam je Ender Dragonov portal. Malo vidite. Ruši. Ovoga štiti. Ajde. Let. Ovo sam srušio, dobro.
ganjate njega. Ajde. Izbijete, sad ću sam rutni mač. Pobjedit ćemo, ubijemo ga. Ajde, više mrtav smo. Umri, ajde, danas. Ajde. I tako onda ubijate, dok ga ne ubijete. Malo na udica, ne znam gdje to naći. Ajde na vas, time ćete će se uču. Nema veze, prođe kod mene. Znači u drugoj epizodi će se napraviti još lakše. Nije me ovo radi, šta ovo radi? Pa ne radi ništa. Da će i radit. Sad ćemo samo Jesse, bre. Tu nešto, Ajde, gdje je ovaj? Zmajetina. Nauči da sam ga ubio. Tu je negdje. Trebao bi se čuti njegov urlik, ali ne znam gdje otišao.
dobili smo ga i evo sada, vidite, stvori vam se i ovaj portal gdje da ide, da se vrati i vraćate tamo na početak. I eto gdje ste bili, i to je igrica, da, igrica završava, i ako hoćete ovo možete ovo da pustite i ne mora samo stisnete S ako nećete, i to vam je to ništa ljudi moji. Pozdrav od toga, merci, znači subscribe, šerujte, lajkujte, komentarčite, radite šta hoćete. Pozdrav, i pozdrav od vidimo